kat nga coach kalangan kauno ko yaki naurasan kajabil ju peneran which kalangan kauno coach na mawan so karos kachkian kachakailai kajabil kak ju penenan kulak what ko jamba bil eukipenen hasanen coach dari inen kasamo karos numarang kaung Jesus jail kapenggiang kauno ko yaki sabon nasen bakatin kolokol kajail sa masen me ye mongan palengan ma palengan kailai labil sapon yatan palwar child bilban kailai ri kapengki amul pilata and kayang ben masanan coach amul pilata masanan coach en kakuya te vanda me coach makasang balrem po ime bangach kiyang kel ime bangach kiyang yatan kachkiang kel ime bambil kachkiang ugyatan lalokong ime bambil kachkiang ugyatan no lalokong an peweti kapal kan makaran paten child kaim saglar me koch me kosay yawaw me pitata kosay o manamanen kosay chaiban chabiata oralapiu me peneinei na kayu kasampal child potelen kak wewe ki yawasa tama karata peneinei kasampal o tama masanen coach kosaya me pitata peneinei ari kasamo karos numaran kaun Jesus kalanganen kupramail karos na kachtar penay yatan kaskun na kasampal me pitata peneinei ranwatch ari child wasan watawat kan sansan ay men child en chep kita tama le child text pangkosan an Genesis seo o Genesis real Genesis eu o real when kak pleu kachamanang chay kasambalen peneinei peneinei uya kuprem coach karata chachapiata Genesis eu reisa kono emasani coach erbil kachin masani amech kchail ban uyata aramas raseng kchail Raban anakin manamanen kaunta mama kan men pir kan man to lawalo man laut o tukuk koros coach eri kachin wiyata ramas ap kachin wiyata ramas rasengi wiyata ololi o kupramawi ira masani kuma kaparaparla pokatotomakan kan kausan la wasa koros ni samba au kaunta me koros ikiyang kuma manamanen kaunta mama kan men pir kan o man lawalo kan koros kaya kapurela na sabon man coach nasen katkatete yang kichay menin chapio coach Sam coach ngan sarawi coach masan me koneng reng yata ramas rasengi me yei komuyongay uyawita rasengi o peini kachin masani niya kachin wiyata entene coach kachin wiyata aramas ap kachin wiyata aramas rasengi rei kan bakapay kanana wewe kame image of God takilelen kauno na komuyong ay wawasalitan niyang pilkilang lamap ng maman pilimechen coach makakilikilang magaban weweki makawiyawita you come from that lineage that kotos ang ren kauno kapan esela kasampal kito wacha lang child kasampal ka magchaigan rongata me puin melabalap yung chaigan wawn kita chalap changos ko siya wawn nan win coach karusia ramas chaigan na wawn kita ari wasa chika seleng chama coach ka chimyata ramas rasengi rachichik uyata aramas rasengi ekachimyata all oli okay all oli esan seleng child man so tama mie atam me kachinuyata me sansal if such a sansal o David welcome me ang so me kamerlai o kisang chinkupo iwasay if mimie ite iwasame kisang erpeni kachin masani me irapan kaparabarla po katotoka prakan tan kausan lawa sa chorus ning sampa o kaunta me chorus song kay mayman chan learn sang nan match kayo kupren coach makachin kupre tara masan niya rei kan bakapay ka suto sa kung hala uya kupren coach komuyo ngayon miye o bilawya kupren coach peneinei peni bil masan ni me soto uyata ololi o kachin kupramawira bil masani kumang kaparaparla kupren coach peneinei kay
for both you, ama socheria socheyatan peneinei, we soch as called family. Eri ino wasach koskoseya. Eri kupren coach, tami kasambal ki 2 options, magtaban wrong pen, chabagala nan iban bilwatak nan, Genesis ria, rachichika isakwalu, len ria isaktayo. Kauna bil kachin masani, so to kone nga ramas menech and kalakale, iban wiyayang warak, and wiya sawasepe. Jalelenan lesson in Peneinei. Okay? Then esoto koneng all manage and kalakale apiban aramas menech. Esoto koneng aramas menech and kalakale iban wiyayang warak and wiya sawasepe. Riyasak tayo. Ye karape watchme ole men ban ken maisang seme o ine o eu kiyang po poiran ken wiyala eu. Then kak wiyala eu. Wiyala eu Peneinei. Okay, song real meaning chan first acknowledge the chaga kita san and damak cha what match the when Peneinei. Nembeo can kak weweki that family was God's idea. Family was indeed God's idea. The ewiya kupren court, ewiya plan and court ye Peneinei. O I so me kachin ime ewiyata. Tama coach kachinuyata mas, ekachinuyata meka ruse, o nim sekla, ekachinuyata ramas tawiyata atam. O atam, piligitiang nan machuelo. Buksaraw tawla ko siya nan rejgichik, isakwalu nan Genesis riyawo. Na isuma coach masan dito, kachin masan iten, esoto ko nang, aramas manage and kalakalep. Okay, kalakalep mekos ko siya wasach eritene, iyerwiyata, yatan magatutisan taniya ipan wiyata and warak and wiya sawasepe. Epan wiyata sawasepe. God's idea is yatan no Peneinei kariyaw kupren court ye relationship. Kajailen kak miya chay relationship. Kak miya yatan taybanta. How do I say it? God made us to be associate beings. Associate beings where we can relational beings. Where we coach we are coach and relationship. Lang coach and sila kachimya daramas. So che kalepuki. Then nak child we are. So he's talking to God the God the Father. Logolokayan the mama saniyang God the Son and God the Holy the Son and the Holy Spirit. Eryan so mebil masan din masan yata tamal kalkalep ang sumya pulkitian ang machiwelo at na so chokanengan kalkalep wiyata sawasepe. Okay, pues kia chepan tawla ko so yata no family and marriage. These two things are God's idea. Marriage magaklang kapairata o masa na kaparaparla o kaparaparla o katrela yatan. Let me read it the exact word in Pohnpeian language. Okay. Kochar kachinuyata walu. O kupuramawi ramasa ni kumakaparaparla pues kakto kamakan tan kausan lawa sa koros ng samba o kaunta mekors. Ikiyang kumamanaman and kaunta mamakan menpirkan o man lawalokan koros. Rachik eyo kato kapakan kato kamakan tan kausan lawa sa koros. So it's God's idea that supplement coach plan o kasandi reproduce the and kak miye seri the Peneinei. But that's the reflection. Sarawa tete ang child me seri kan wiya kisakis kaisang ren coach. Eri damak chautan pasan ben damak chaman kosoya pwede non kasambal yaten masanen Peneinei we ala me watch me solano on moment tame metia tame yatan na nose kan ta kasto kan try kilikilang kalap tipik ta kalapo kasaleta Peneinei marpesang te songon Peneinei song kay 24 step trend songo pwede solano on salio it will chamanda so maybe kakayerta Turkin kalap ko pena as a family a match tanto check in Peneinei ben we are right kupren coach relationship kupren coach Thailand kak okay and another thing that we see today Peneinei check it Peneinei coach
me ye momotso chako ko se momotso chako se ya pelien la malam ap chako ko se ya so lang te mem kaun kier ipsapa ren gneu pene puksara masani megan kaperen ain so me sapel me kan gneu pene wasakis ri tana chakolin ran wach Kesemwpwalpen Peneinei na leben batak en gak weweki na Kesemwpwalpen Peneinei is a shelter in times of storm. And we are shelter in times of storm. No welcome. And we are wasana try ruk, the wasana try alakaway, the wasana try alesawas. Ein son kapal. Kapal toto. Try tan so tayi dan memorwach. Karata Kesemwpwal tolul yatan try den kak Kesemwpwalpen Peneinei. Kesemwpwalpen that we have a strong foundation. Even mentola ko siya na Peneinei, we have person in Peneinei, chepsang renkot, kagaklan na nepises silu, rachichikisak tayo lele saklimaw. Chabang purala watak, apoy manin data. Okay, chawatak malabing batag isak tayo rachichikisak wano. Lamukikaw no, kinkara yung aramasemen o Peneinei, artan koporopor o saletek sangapal. Lamukikaw no, kinkara yung aramasemen o Peneinei, artan koporopor o saletek sangapal. Kak watak lokayan why? Well, lokayan why yung tiyang keyword may Kesemwpwal ko wasach. Then a reference for the Lord gives a man deep strength. His children have a place of refuge and security. Ariwasami men pagkatasang nan lokayan why yung tana. Lamukikaw no, iwasama kel en Peneinei bang kosang niya o serikan pan mien wasan serikan aray wasan ruk refuge and security. Refuge and security inakareta yatan kayo Kesemwpwalpen Peneinei because lang rampach pwekya such a strong foundation palaut seri rabake kiswasa. Palaut seri kin rabake aray refuge kiswasa, but especially in the wrong place. Apa can bounce back, parents magan ale pukote responsible. Rima kayo kareta, kayo Kesemwpwal Thailand. I kamelele may makareta. I munchichi atak Peneinei. Lang munchichi kin atak Peneinei pweki. Sema Peneinei pan kailain, society pan kailain, mumotsa pan kailain, o pil government pan pil kailain, the way pan pil kailain. Ari tama kayo Kesemwpwal nan point and round watch may menwato Thailand weweki. The number one family's God idea o ya kupren coach o karyaw I karapen coacha kupur karyaw na coach kupurgi ke Peneinei weki relationship kaya nasom na tawaja ay so ma coach masento lang tatam I kalep nan pungan tiren mana kay tiren chu kaya kay tiren wan chu kaya kay nan pungan kapikaping ko oras atam kalkalep ay so me uya taranas and nasa nakatail as chukalep. So when he looked down, he sees something that is missing. Person to have fellowship with, the relationship with. Klang pila menemen katail kara pa Kesemwpwal memen kara ta impen kapur klang kapurayang tan nanrenan leben wat ako. It will be a shelter in times of storm. Klang storm megoch magkomuyong ay sotraban kak yam. So te ucharanas me sotraban face storm the sotraban lelang kapan. Mia song storm kay mia magaratak chanane that foundation we need that that family of God that your blood family where you can always come back to makaban kakan puroto baganala kawait. Nambe ye change. Can change the working so sort we are megot korusia can be so pay karasebe so mal mela Wilyali dan pukot the talk we need a shelter in that kind of storm when maso ay so maso mau lelu nan wakalan dan tayo mismo kapan wariyan
Klang somaw, I've been there. Iyanger an ki somaw. Nan point me kalakalep nan sukul kalakalep utani kananetam peneinei. Kananeta. That's why it's so important. Kalanganen kauno. Pwede kiyatan puksaraw masani me. Chay we alasarian coach nang so ne we sakriya dan erso pwede kay makasamo ay apkat kiyang ray pungo manaman and we alasari. Pungo manaman. And we alasarian coach. Riyan sumo chay we alasarian coach so chili bilibil isingayakan mendama kaitek men pompe mendama kaitek munta ap my korusye may tenchi sa my note ap kauno kun katkiyang dimbok yunan pongan sa wana ramasko may kunwala peneinei. Ernan tayo with that change, the work la yung nan iray yung may milalew, I find someone to help me. Pwede Kesemwpwalpen can belong to a fellowship. Ikamelele men kauna bata can kasukul ki Kesemwpwalpen fellowship. But fellowship Kesemwpwal, we wasak tayo can look to or run to when we face problem. So unka pwede ka sotan nangay. Change jobs to wacha maka sola the dog. Ang sumagalaleng ka pa na tamang iyaw sa kabanale sa wasiya. Kauno we ay child and interdependent Thailand. Emen na emen. So tu yata ko ngayon unsakla naktaban sola na emen sawas. Kauno pili yata sa peneinei yu. Karasabang ngayon riyay ka sa chitwa peneche nan koyang kan makauno katkiyang kich. Pamaso emen panan seban ponchan ko kaya kay war so to emen pan bekin men tebanda men peki sawas ren men klang kauno ininen wiate we peneinei tami ko sayar mawe sang ipilben ka poreyang makongay kak pilata ya wasak chabang ko sanye kachakak pilata ya wasak chan tatawkie apsongo makcheschu pilata yeya cha peneinei makauno makosoneti ismaktaban peneinei ki ismaktaban papa ki ismaktaban nono ki ismaktaban riani ki. Amen. That God knows what He's doing. Kapal magtrabilana niya ka peneinei pwetame ko siya ng leben bata ko iwasak chaban find refuge and security. Sapungala the failure the parity. Pereti. Klanan mauro chay sa mga kin pereti te. Puputiang nang kasongson ta puputiang nang kapal. We need that someone that will help us. We need that someone that will help us. Nye yatan reisaraben menan yatan in Christ. Ibilkapin kiyang coach pwede tuwache ngay ibilkak confide re iyabil ka confide re wo kisa kak share ay sumakalala ang kapwa na miyarmas men ka voice out too. So that's the important the family in the Lord the blood family eri ay ninin Kesemwpwal na Ecclesiastes mimiawasaw okay Ecclesiastes makapakalan ang bukan Ecclesiastes tayo rajik tuwaw lalay sa tan. Aramas riyamen mausangan menche. Amen. Aramas riyamen mausangan menche. Pwede kumairapan patch penetato kapan minye kachepe. Pwede chay even below ka prelak. This lesson will lead us into marriage lesson. Pwede abante bang ko siya popot. Tuwan peneinei o popot ari engak piluwayawe wasach. Pwede iyew principal match tene aramas riamen mausanga menche pengoch masani esocha mao lemen aramas manage en kalakalep karetay pan piyang sawasepe ribil menailay pwede yaman tawlanan lesson en pobota liakan ang sumakoch masanti masani me yaten esocha koneng aramas en kalakalep mento ngatam o enta ibang yata sawasepe imen chailente manokala chail puko me sawas kuchay son sawas tene riaramas riemen mausa ngamen chepwe mai rapan batch penatatok epan mia kachepe ma emen rapan puputi meche yo kak sawaseta ap naramas emen pan kalakalep o puputi met suwet pwede sote me pan kak sawase utan pung o melel amen pung o melel pan karasabas kepin ngay klang uya liter men apal
Pwede yan sumakapan leleng ang kapal. So tamakan yata no. So tamakan yata likwar lang likan kaunote. Kauno yata coach kung kitailan kan kilang kauna child kapal koruse tami bilisong ko saya aramas makapan ka kan fight na coach pan men wai kan katan kan mentor riyang kamelele mauta na ramas koruse anana someone to help them me pan to waja sound Paul Timothy apo yatan Paul Joshua Moses erinan memorwa chutana Kesemwpwalpen because emente ban ka kan mi successor warlang te peksawas rena ramaso wasa chakatete ang kchaile principal in Riemen tena ma Riemen apan raban pachpena toto pan mie kachepe apan mie kachepe raban poita o tena ma memen pan puputi a mechio kaksawaseta ang simi wat kwasa chakachamantongin ang kayon korrent isak rachik isak riao tena kowan madamela na kakaskasikar kanayan katapuputi me kasalayan kitay nan mamawrot kitay korusya pananana men encouragement there's someone that says that encouragement it's an oxygen to the soul then kakela ka ramasman tuwe cham kiyangi tok yaten oxygen no token singakot ta magchakanin ta oxygen no eri pweki ara amkin kakela ka ramasman bangka raban mindam ormen raban konenga las sinaraban singa kremela but your encouragement ban so was Israelan kak pile wasinga kumaula eri tami somos ko sea ponan moro chay korusye tami ko sea me chay korusye ban lelang kapal anan kapal kach korusye so chele pile ma change the failure wakla the sapungala the pereti the lose the rejection me song on storm kay so I touch on literally change storm, failure storm, the rejection storm where kaya so marama soy kukala yang sumutayang lang ang sumutayang ko through song kach melen failure or rejection riyaw ka song te riyaw ray utan na palmekan it's where kaya kan utan weigh yourself down it can torn your self-esteem. It can kawela amay na koporopor. It can kamatakila. It's urge your your emotions, conscious. Yang sumnaramasman kan leleng song ka utana nanaramasman en kaksawase. Klang imagareta masocha sawase pa kan koyang masongonaramasokin peila. Pupulanan mamawrwach pupulanan mamawrwach eri nan achail korusye rongoronge merane ne kauno karentor sain kan korusye pata angkier isinapil men pupula korusye pa men kachangchang karetan I believe it's very important that we value our time with our family. I believe magchailanana yang kilang Pileu restore Kesemwpwalpen Peneinei. The aramas magtaban ka built up a child connection with one another. We need one another. Amaso ay bruisak limaw so Japan tak malter chokotisang. Tama ka areta tane. Malter chokotisang ang may chiya kana upenekan tuwa chiya kaya kana puen kuya. Wag mailen kakakela ka nan kapete na menemen tuwa na child weweki na ranen kauno karentor. Riyay kan baka pay. Kakaelay, kachukakalagalep cho ko kakaelay. We get our strength, chay can encourage, and so much chay can sit together, chay can fellowship. Tuwa jada much chay so much. And so people come online, right, share, and then you're there responding. And so okay, you feel encouraged. This is the family of God. Mapuksaron masan kitay ter yatan chokwati sanga chay tiyakan neupene. Pagkita, for one purpose, we was a kel kintiyarakta sangye. When we assemble together and encourage one another in the word of God, then masan and coach. Riyay kan bagabay Kesemwpwalpen. Pweki storm pukach pan laleng ko ngay. Change storm, failure storm, rejection storm. Ay mi ko sa yayaro ng bungan Maria watch
song real me yang eleleng no utan ay ianane ta sawas lo kaya inne no melel utan anane sawas failure or rejection ang sumaramas kin led me kan utan lapalan pe nan mga nan pilipil mayan icharer te llamo mo porque yung rejection ang sumaka feel rejected it's utan wasa iray no utan kin gawela kin kis kin kalluwatela aramas puede teman ko siya peneinei ko lang nan peneinei it's important puede nan peneinei kaya bilikak feel rejected nan peneinei tama kaya ko siya in so much nan storm magtayban leleng nan peneinei kaya ko siya nan realme nan peneinei wasak taban aleye storm kaya kak leleng rejection nan siya popot nan siya peneinei acha in-laws nan yang acha John Sarawi kaya bilikak fail especially when you fail and then after failure nangayan kan metawa na puina bilbon seseyela kakanin yang sapungala kakanin yang miminan yata no fail and then afterward rejection isongaj magan kalawatela tawulul rimagarda ka someone that you identify someone to be your mentor when kak so say you pweknan norat solaran zone popula ateyo ay mi ecclesiastes kachawat watag ng kapanenta na mao na menirabang puputi a meche ban sawaseta re kanda kapay rolling sawase ampuko way puko achapuko korusya eri timpleu kaprela irre magchakos ko siya wata ko kauno niya ma sentito tena eso choko ne ngaramas menachem kalekalep api bang yata sawasape en yata sawasape re kan bagabay kachakarusya na sawasapacha amona chabang o chabana na uya son sawas erchan ka kyang uya san sawas o sawasapata kichana na kauno we ka kauno be man ka kawi kicha we need this family of we need our blood family we need the family of God imen kongayuk maka sotram relationship ng peneinei time to build it up build up get reconnect you to your family ibil men kongayuk masotram family of God connect to a church chaiken yatan connecten church yung meban sawasayuk mekan gakakirta kaite kay pak chaiken kwain memlikikan hapal mahapal kan kapros aka sotra kaktiar pros wasao taga efrio makashukaktiar efrio mo taga whatever the name of church makaan kaya kashukaktiar kabakap ki kochan kachke kaite ka tamaga sambal we need to fellowship chalana na group yung natangka kapov kachail the so say kachail nan mamawat we need to belong to a church chalana na mie momot sote sarawi magtail pateng pagtailen kak alam mga palingan ime men yatan sharan watch mona chaban tawla o chaban tawla ko siya popot pwede peneinei o popot uya kupran court peneinei o popot uya kupran court o yatan mia karape kayo karape na coach kachin kupurpiki iban spell out chame silua mona chaban kairala kupren coach on tama karata mauki uya tara masyo ko peneinei the popotan mie kayo I desire offspring in his image kupurki en mie en tirala aramas meban ni moment coach klang coach so jogan beren ko men sergan pubutti te iputti puede que ya no that's another image of God but God he needs to see tirla katotaka pe te Israel katotaka pe kariyaw ngao ko chailen katrela samba kasilu wasakorusia masanon lel tuwaja match kairoi ren momot sa goros ta chon kalo goros ren wala masano wasakorusia pokita puede que en mie that place of the image that
Imechen kauno wasako karusye. Te kauno en kak rule makaprela nanta magchawat ko. I kupran ko chan sume wiyata ramas irailen kakaun. Amen. Kasi God desired for intimate relationship and communion with his offspring. Kupran coach fellowship. And tirla makapakapeng, and tirla may wang kauno. Makakilikilang makitin ngayon sa raw ta makitin tama uyarang pukach. Child man built and tirla man relationship and coach. And tirla me lukuluk wari kauno. And tirla makapakap. And tirla may yang katakatete kauno. And tirla makapakap nga kauno. Kauno kan karamal kita kupur taraniki. Aramas ka na akin kapingay. Patana akin maleti kapingin sa palanakan. Klang wasan kaping miye atana akin maleti. So that's where it dwells, and that's the aroma, the incense pomao, and atay kautak. Atay kan kopen in nong yung o kautak yangi. Who? The family of God. Amen. Ekak the family of God in the church, the peneinei yuak ne upenebil kautak yang coach. Dari coach kachin kupur kemech. O coach so kupurke kateman okaela kaitek offspring che kaitek chailen wiache offspring wiase riche apo kachin kupurke chailen yadan peneinei che kupurke chailen yadan what we call after menial chailen counta wasawa and ka claim that place no on God. Counta wasaksa o ebil kupurki kichailen grow to maturity. Real match may point mayman kosia muran match niya type ang belew chupene maturity. Kupran coach kachan kakairta. Kupran coach chan kakairta. Niya chaban tawla o kosia popot nembeo maybil men kosia yang maybil yang kasambaliki. Popot ong all o li me mature. Eban ong me mature. Rimemen discuss muran match tak imen kachan ayaw kubene. Pwede Chako so yair peneinei, painso yung peneinei yung mie, kupran coach, and mie seri, o serion ka kakairta, o mature, painso magchay lautla, ayan so magchay ka kasaleta, karakteran coach, o naturean coach, na nachayin mawar. Amen? So chamemen ka kuya, aramas kaleo. Rimagarata coach, kachinuyata aramas, tagachinuyata peneinei, kachinuyata popot, kupur ka popot, payakian kak mie peneinei, i meren ka kuya. Katirela, kalautela, wasakan, kaunta, wasakan, o at last, and kaunapeta, the pride for Jesus one day. One day, kaya one day, kaunapeta pride ong yatan krumo, niyan Jesus aban sapalto. Kusarama sanin nagkachail me, likamot, ay mo kamot. And nagcheno leleto, o kupure, yabang kachto, abang koto ale. The church, the ye, the pride. Eri kupren coach. Amen? Eri riyay kambagapay, ang puko ay puko ang magayo kasambal kachana na kakirta. Kachawiyayar offspring, and coach, kachana na rich maturity. Eri kupren coach. Kalangan en coach, korosmente yan sa uchikan ranwacho, niya chay bilban totoo ay karyawan lesson magtabang kaukupenan ang peneinei popot o ki makayo kasambal bonang baman popot. You need to be mature spiritually and megors. Amen? Kalangan ng coach o coach ang kabedak chay korusye.